roha jongjong mahita. Ngarade di sinon dia kenal sepasaton nasida iya. Sahak mamang, uduti mamang. Iya. Di damang dainang hasuhuton. Pasahak tutulak teh. Di son jongjong dohami. Huria HKBP si Marmata. Buti mang boru, tapupulun. Namadok. Masih tir-tir Las rohanami amang indang. Ala Asaw kataba mano. bilang-bilang di rumah tangga. Ditongan ni huriat teh. Kinuhita. Asanggia matutu. Hakika suhutun Tuar na berarti mangihut. itu merangkap. Gabe rumah tangga. Na bahagia na sida. Na gabe marhabiaran dopak di bata. Alani hami saluhu na sian ros ni huria ke BBC Marmata Madok. Selamat berbahagia ma di rumah tangga yang baru. Songoni ma na boy pasatami sian tongani huria. Dohoton naing jalangon nami ma bona hasuhuton. Damang parmusin nami baik kamu ma naho bartusi. Dihita pungon si mata raja. Anong mahita majalah. Begelo, que no se trata de un día. Udah pula. Que no se trata de un Que no se trata de un Bahia, Que no na se trata de Jesus un tingoluta, amorua manangatarai. Terora itu apa aja? Oh Jesus, kebian dirawat di Golgota, talas di Roma. Di Tuhan radeo isude. Dihita pungon si mata raja na daw putusan si Marmata. Anong mahita majalah. Jongjong kita. Kalau tengah kebian kalau ngomong di roha. Kalau berdua merek kita. Rabosea di hatari Tuhan, di sariho Tuhan taruh koto. Hati rona martonga oh polo, pasak apa koarni Tuhan. Jago hari Debatasi pokok bangunani Somasari tahe Holong itu hari Disude Nabi no panai. Yeah. Tahu duit itu baru tahu duit itu lah. Kalau itu aku bro. Rumah kita Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dihita anggota di pungon si mata Meskipun raja na daw badai putusan daw. silih berganti Asal jongjong kita dito. dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus Pungon si mata raja na daw selamanya. Asal jongjong kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih
Dihita sa luhut na punguan ni si Mataraja nadong di susadaon asara jongjok kita. Sungguh dia. Yan nakasabulin na kayong Ya. godorong tuliay. Mau lihat tema di Pungwata, mau lihat tema nang di Tuhata. Di Amang Uda, Olo. do nang Uda teh. Dia mulai. Do Tustopul hotang dia kinami. Jepara. Di so jongjong dohami Stopul. ang Lihat buatan masuk. di Pungamu. Ima punguan si Mataraja, Stopul. nadong di Dususada si Marmataon. Lihat dia mana kita beli. Las rohana mi amang inang ala nang tabah hape bilang-bilang ni keluarga di Pungwata teh. Jadi tangyang nami tu mata debata asanggi ma rumah tangga baru selamat berbahagia. Jala Bagi pos bagi rohana dia, mi separa-separa atur tu tulibu kita hamu mau. ate. Rotu Pungwata ido tandana hita nang tabah bilang-bilang. Jadi di sok kami madok asanggi matutu marhite rumah tangga baruon tabalas marohata tuarin namang ihut taba mabilang-bilang di tonga-tongata. Ayo Mau tu nak langsung kita ananggara kami. siya kami Sodo. sian Pungwata nang udah teh. Adong do kita ada mabay ni jala sedia pegurang nanolas marohamu patu pahamu may tudos tu hape awanna. Molo tangyang nami sian punganon madok apalagi nakinate tuang Sopo-sopo kinami mabay do tu. ang giburu nung atabigi nakinate hatan itu padita madok Sililah berjelek. songono do hatan ni debata tu bawai songono do hatan ni debata tu buru-buru didok do nakisongoni adong do tahe dido adong ate ala di ujung na didok do masih haholong amahamu ai Situ do pun rahu laki rahu kesahat. nasundenggan Wah. ada pos rohanami ate jadi asaro hami majalang sian pungon Mataraja iya adok kape do pungon ni si payung ate Jadi di Hitana Torap, Zon kami ronat tulang sian punguan si payung. Punguan si payung doh beruna. Jadi tung sotorop pisopi kebe parhud perron kami di sonat tulang. Ala kebe tulang do torop ni ulaun di sadarion. Marbo habay no mamu tulang na tulang di kami sadarion. Jadi tung songod dia pe torok nyanggaran na tabain nalaw si pasaton namin tuham na tulang. Hita do mabain aturan jala tu hita do sudi aturannya berpakai. Jadi ada orang so di pasat kami anggaran itu hamna tulang. Ate adong dongan pungan na lain nalaw manabay si dokonon na sida di punguan na pala ditikyon. Mau lihat ini nama iya par musik nami Gabi emang gabi. nang jalangon nami mahasuton baik kamu mah Musik, iya. godong Gabi emang gabi. Bagi tol, bay. Bagi tol, bay. Bagi tol. Mana iradana ya batoni ima parana como yo sé si ojo dia camino pardai parroha mai dikata didiki papai pesta pardai tutari daro sarani ro naso cari nasioni yang pardai parroha mai dikata nai apa to ai no parma si tokairena si tokairena marsuria nai apa to ai no parma si tokairena marsuria ai moro isi maru pernai di sarati hona isi marka babusana tutaro karo pernai barba isi marka ki ai moro tutaro papa Yon, pernah kami balik pulang. marisi baru babusana tutaro pernai di barba isi dari Maria Bora anak ni barba lupa sojari Maria Saria Bora anak ni barba lupa sojari Maria Hebat itu. Iya, bolo tu ngadong do pe akan amar holong roh atu hami bona hasuhuton. Dile kami partikian. Sopo-sopo. Ati tu ngadong do pe. Tulangi
Moloi nama sa dia puhami akan uli na dinggan. Jadi mauliate ma di pasa rohanami, mauliate di tuhatta, mauliate di tonga-tongatta. Sin hami keluarga besar Pak Kardianto si Marmata. Mauliate di pasa rohanami dia kaholong ni rohana pinasahatmu. Tu saluhut hamu akka keluarga si Solhot nama kaholongi hami. Dak kolak gogo HP di pasar tamu manupahi di ulau ni anak nami dok paromen nami. Dohok do idurupi hamu hami marhite dia ka materi. Los partikinon holan hata mauliate do naboy di pasar tami saya si rohani Tuhan. Lam tuluma nama Leo Salongota tujuluan narion. Song-songon idok dihamurakin punguan ni si Mataraja dohot punguan si Payung. Mola tegurang mana boy di pasak rohanami. Asima rohani Tuhani boy dipakehok kami holong ni rohana pinasahat mon tuak ka ulaun ni anak kota dok parometa pasi kopon ulaunon di bagasan las ni rohana si Tuhani. Salat lari di pasak